hakomeje guturika kw'imbunda ziremereye mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kubica bigacika hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Congo FARDC. Ubu noneho igikomeje kugarukaho n'abatari bakeya n'abaturage bongeye kuva mu byabo nyuma yuko habayeho kurasana gukomeye cyane, habaye guturika kw'imbunda ziremereye. Ni muri teritwari ya Masisi aho abasivile 16 baguye mu mirwano ikomeye cyane, baguye mu gitero kidasanzwe umutwe w'Abazalendo wagabye ku birindo by'umutwe wa M23 ku musozi wa Tumbi. Nibura amakuru avuga ko abasirikare 17 ba M23 bahasize ubuzima, abaturage bagakomereka, abandi nabo bakicwa. Ni mu gitero gikomeye cyane cyabaye ku wa gatanu. Amakuru avuga ko ingabo za Congo FARDC arizo zari zabanje kugerageza gukoresha drone zo mu bwoko bwa kamikazi, ari nako inyeshyamba z'umutwe wa Nyatura, wa mutwe usanzwe uri mu mitwe igizwe n'abasirikare bose bahoze ari aba FARDC bihurije mu kiswe wa Zalendo. Bivugwa ko uyu mutwe wari uyobowe n'uwitwa Oporoto. Bateye ibirindo bya M23 ku musozi wa Tumbi biherereye mwibarabara rya gace, mwibarabara ryo muri Grupama ya Bushari, banyanyagiza ibisasu. Gusa uku kunyanyagiza ibisasu byatumye abaturage basaga 17 bahasiga ubuzima, abandi 20 bava mu byabo. Gusa sibo bonyine bahasize ubuzima kuko n'abasirikare ba M23 bahatakarije ubuzima, aba FARDC nabo bahatakariza ubuzima. Amakuru aturuka mu nzego z'ubuzima avuga ko abaturage bamwe biciwe mu rusengero, abandi bakicirwa mu mashuri. Abasirikare ba FARDC n'abanyatura ndetse na Wazalendo nibo bari bagabye iki gitero. Murabizi ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kurahira atangaza ko atiteguye kuba yagirana ibiganiro na M23, ahubwo yiteguye kwataka uyu mutwe wa M23 paka ibice byose wafashe ubitakaje. Hari n'amakuru akomeje kugenda agaragara y'amafaranga yamaze gushyirwaho, by'umwihariko ku muntu wese uzica uwitwa Colonel Nanga, ku muntu wese uzica uwitwa General Sultani Makenga, ku muntu uzica uwitwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze guterekaho amafaranga menshi, yamaze guterekaho amafaranga menshi ku muntu ugomba kugaragaza umutwe w'aba basirikare. Amakuru dufite nuko uwitwa Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, Sultani Makenga, umuntu uzaba hitana miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agomba kuzikenyerera hose cyangwa se agomba kuzitwara. Murumva ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi arimo gukoresha igishoboka cyose kugira ngo ashakishe ukuntu yahitana aba barwanyi ba M23. Nyamara aba barwanyi ba M23 nabo nibaryamye, kuko aho kugira ngo basige ibice bafashe bakomeje kurushaho kurwana umunsi ku munsi. Kuri ubu ngubu ingabo za Congo FARDC zirashaka gufata Goma, zigafata Bukavu, ariko M23 nayo irashaka kwisubiza Uvira. Kuri ubu ngubu ingabo z'u Burundi nizo zikomeje kubangamira, nizo zikomeje gusubiza inyuma aba barwanyi ba M23, kuko uko bwije nuko bukeye M23 ikomeje guturitsa ibisasu, ikomeje kurasana n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko abarundi ari bamwe mu bantu bizirika ku buryo buteye ubwoba. Ingabo z'u Burundi nizo zikomeje kwitambika izi nyeshyamba za M23 ngo zidafata umujyi wa Uvira usanzwe uherereye mu birometero 40 uturutse ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo winjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko Perezida Ndayishimiye Evariste akaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Burundi aherutse gutangaza ko azakoresha igishoboka cyose, azarwanisha abasirikare bose, ariko inyeshyamba za M23 zidazafata umujyi wa Uvira. Nyamara nubwo atangaza ibingibi, M23 yamaze gutera amatako muri Grupama ya Kuwanga, yamaze gufata
mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru anavuga ko izi nyeshyamba za M23 nazo zirimo gukoresha ibishoboka byose zishaka gukora ikizwi nka balkanization, dore ko ari ugucikamo kabiri kwa Kivu ya ruguru, Kivu y'amajyepfo, byose bikajya kuri uyu mutwe wa M23 nk'uko bakomeza kubitangaza ngo biteguye kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma. Ariko ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakaba bamaze kubukuraho, kuko mu kiraje inshinga uwitwa Colonel Nanga ni ugukuraho ngo ubutegetsi bubi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nshuti bakunzi bacu, mukomeje kutwereka ko mudukurikiye kandi mukomeje kutwereka ko muduteze amaso aho muri mu bice bitandukanye. Reka mbasuhuze bifurize kugubwa neza, ngira nti amahoro y'Imana n'imigisha bya Nyagasani byibanire namwe mu mirimo mukora igiye itandukanye ya buri munsi.